Asuma Boni in Tackie Teiko Tsuru you can watch you, but Boni where you began. I come here, they show no. When you call silent, you more if you fall, then they share when you hear. I can see there will buy no bar be a name, make a shot in there. But a Jew money, Yamu over here. No choice, no could play how. So, like I see, no choice, a young money by application. He can show man. The drum na ole akashi shia wulu na no ko na ne ba wo mi keje chon no ko na mi ba agbone le hu e ta flache heni wodamo e noche di skon no wo yo e ga ma na mi e noche wo keji manye nyelo e fe wo manye drum ni ke gbena ni to moneke e wo de enye nne yi manja no neke na ne ba wo kushia o ba no o ba ne onyele nyemo enyo ke ete eja ko mo ho le no wo ke bla ho kenkle no di shida ino chamo le hu no ji kuni yele akekle na ka wo mi nye mma yi manja no keji nke wo e ba ha ko ni kula no keji wo na ba shebi ne Majesty, well, you fell. It's mon machele queen. Keji nyabaka ibe kone huwe. Assembly members in your AMA, President if your nomination go. Newo the first youngest mayor in Accra. Wonon of you hale. Ni wo manomi. When any Kenya you are president Nanado Danko Akufo-Addo, FA history go close. He appointed the first female mayor of Accra. Over 125 years now for AMA. I walk on you mayor down. Mene one are you mayor. She will only Kenya said, Yakashi enye eba min koko kaji ni ekbeleku. Yo liaka bi fe beniji ni gbele no na na kekle abewule ni wo kaje na mi ba na kan e bi aka na ne ba wo hia ni ga yu one be le no ji former member of parliament shiete ke ha o kan ko enough constituency e ne ye member of parliament le no e represent Ghana's parliament ye pan-African parliament ni ga yu legit immediate past deputy Greater Accra regional minister ni etanum wa twiye ni ji president Nana Danko Akufo-Addo na sengba di nana ni kwaku ablado kuji amam ega nyabayo leji money ege akekle ba we de bia ne bona fe ni etuni as the mayor of Accra. Dromo na la hu e assembly members woka amenye amega no ni president e yu amengo no machine be 100% na make approve le wo kaji majele ko machon honorable Elizabeth Kwatseo Tawiah Sackey ke shiba go have you know ke kron eja ka nyimbo mumo ye mi Pentecost so fo akeleki wo yakacha wo pa bi ene wo na wo hia mi ne ka hwene ne be eba ni ke shiba mi e ke he abachon ni ne ke he awo ni de ko ni amolete ehwo no ko ni ka je yi ma mi e be le akasi ni jomo ni ese pampi wo sande e kokoko no ne chega kusungbo wo onye wode Castle Bridge toy enyo kenongle ni ba telele ona fe ni enye ahahwehwe woni o chami ke ba fe wo drumo ko ne NIi Ga ago chabegene we
Abo, chama gani me. Amen. If it be son, you will come to one and one of you meet him. Gum, something any will quit, maybe come touch me. Lelek, I cannot fear a boy. I fear it. Yeah, yellow, Lelek. No family knew why you fear you, why you fear. The word to go now, not to go down. Yeah, they have what they tell mommy when you know be. Yeah. Ke wo shayo wo no fe no ya aka mene le ba ne ba ye me ya na ka kula ga ya ni di honorable Elizabeth Kwatseo Tawiah Sackey ya e ba ke ne ko mo mi ke di ya wala fe ya fele ma fe ya lo ya pe o ta ya na aja dum na gbele gan no ya tun ne ke ma kan ne ya mo fe ma ne ya. So what I said, I'm going to find a buy one. Doing one again. Be ni wakona ne ba wushia ne shia wulu na bi. E bi akashi aflache osapate ni wakanye fe na menye o manye se. Saka oji amku ocho. E jago na akashi me san le den. Koni ni aka fe le who are you, how are you? His name is Kisong Kim. I'm the interpreter. You're an interpreter. Yeah, your name. My name is Neon Yu. Neon Yu. Yeah. Please. Next person. My name is Young Jun Moon. Young Jun Moon. Young Jun Moon. Sure. So I'm Atu Edwin. Atu Edwin. Very Ghana no le. Chiba mi. Ngbe ni popo clock. Ele yake keje ni amugise. Pejia noto ni sanato ni ga yoyo ke ni mfe. Dromo na ya ni le ba yemeyo. Mi je ne ke mba ni shia ele yake e ba ni kulago. Ni ga fe ngono. Ni court we ngono. Ni akrashi efe ngono ewo efi ole mishe keke obe ni ga hie ni ba eto ni ha ni ga yomu akashi shida kutenkule je no le hu e ni ga chele lebi e ba nu e chele swane e ba nu e chele gbakele hu e ba nu kaje yi mami de sanga wo ye no komi e ba kusa ne ba ni ngago bone ba yuele e ba shkonde kachuni de ba bona fe ni blofo ba ka confidence he mo ka yeli ni niga yo ni ekanaka mo pia ise e shuen ehi ashikoko e je no le hu ya wonda shi be wo ko chi mi fe o ge da shi niga iradon gafe yichu iradon abiasuma iradon
bekaji egbina ne jowo bekwe Moses ni nuncho tule aka nye Israel bia hia ka ya ni na shi wo small no e ga asafo yowa kaji oha no yin agbola nye onye wo ya nkokoko ne wo ba bia na mu na ewulo ni je high priest of the God state esonle e bajo mo shi kaji ba fe wodro mo ko ni kere ni ata lady mayor ona fe ni ke ya ina ka shi be emishe eyimu Jamira. Romo afane urune teko no. Ea shemani uketimo fe. Ulutimo hi abanya. Ohi abanya. Ohi asa enofe no fe mo me. Owulaga nika bijadu no. Omura mi fe atre. No shade apa ajiko. Mo adobo ne edrobo. Even no bacho anabo. No fene artist ya wo agbeshi. Mene dine aha moshita mo papa. Imma wodi ngesi sani yo gaven mo mi. No ko kra bedo da Yehowa efe. Amen. Eba no mania ba. Massimo non intende non cambia più. Mi scelta mi cambio più tanto. Si vede non coach mi vedi. Coach mi scende. Mi fai le fogane. Ago, chama que me. Chua, manhã blá. Chama que me deixou. Enke gamanche mbangale niyenga mose wo fake na do work my fan with the stakeholders my fan be yo gbana wo kama ba tumi gaye media won oba fo akwashon leji the agent association no me wo ba tun wo kwame yeah, I'm a welfare or back now. Muke ebi liga ke wochi fen ke ti amedebo mi yote besan alo be fi one enuhi ake eboteshi agbo ye tasha kansele ni yakusuna chwake eya ero o mene esanu wopa kuri ke ero abale ke yomo fiu ni yeji ye danyu washi beni ake edade wedi e oni gan kumu iwanyu mo awale letwa oni gan jele iwanyu mo awale lepe o ye ede
Tanto. Snap to it. Que no clara. Que imre. Nigga hale alo o. Ago chama gane. Ah, piasma. Boni. Ni Tackie Teiko Tsuru ke wachi. Boni ni bawe. Ile boni machele ma. Si femi boni wole le na kadon e chake ku. Agelele ni ga je woti ke ame wala do mo. Wala do le Jesu ni kwa wa kwe bawe ji akowa ikume ni ka che ga. Akowa be gan do mo ni. Si pe akowa pete. Ya ke to be jemeji eni aho ni apply yani akaba mam yo ke akowa be don sha akowa ya kusuna ya na me yo jembe na me kuma mi tu no na me na kai ni amena ti fa mo ke lo pa tele mo efe kuma ni efe ubo ene na ke je ni kan pe fo gan ma ji bi fo gan lo ya ko wa pe se iwe mo age ni egba le pe ni ene ku mo ni enye we mo se de jaji we mo ni mi ko ni ya ba ni ko be ba ni ye yo mo ne ba fi yo mo ko se ko eko ni ga ke gba we pe ko won eko no ko le gba e gba we ape loko ni eku e gba wa wa mo ya keke o yo buri e manjaro no be ka ye tu ni wonu e wo yo mo na me yo wonu ni ga we nu e fenye sida ya ta ke no ma ke ni wala don pe le je wa tono ale ni ke bo ti tele ìyẹnu ìṣọ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ìwọ́ gbogbo ẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà kẹwò tí fẹ́ ìdánú mú ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ bàwẹ̀ bí ìfẹ́ ìyá sùn gbogbo ní ẹ̀jẹ̀ nígbà kó ẹni wá kẹ́mi bọ́tẹ̀ mọ́ mọ́ lè ìyá tí mo kò nà nígbà bẹ́ẹ̀ kẹ́wò nígbà lẹ́ẹ̀pẹ́ ẹ̀gá yìí ṣe lè di agágbélé yẹn náà gbá ẹ̀ kẹ́ yẹn fọ́jì bíbí ibi yẹn tá a ṣì mọ́ níyẹn ní akẹ́lẹ́ bá yẹn tún apọ̀ ọ̀tá nìfẹ́ be fair be catch up again to me go the fair